biasa je lah, tu je lah. Tapi From my point of view, I rasa okay je. Tapi I dia tak begging juga. Dia tak begging ke? Last hilang Time ke? last dia begging. Tak adalah dia begging, tapi dia macam betul kena. Tapi I time tu macam dah decide. Sebab time tu kita orang gaduh over a small, tak adalah gaduh small, tapi pergaduhan yang dah dilerekkan berbulan. I dah admit I punya salah. I dah apologize dekat beratus kali. Oh damn. Even I like at that point dia dah jadi toxic lah. sikit, to be honest lah. That's why I tak tahan. Padahal for the whole relationship, dia je yang asyik minta break. The only time yang I minta is the last one. Oh iyalah, perempuan selalu macam tu kan. Macam minta break. Rasa kalau dah lelaki dah give up macam ciao. I tak give up lah time tu. I dah penat tu. Tak ada lah penat. Just macam kalau rasa I punya existence dalam hidup you serabut, buatkan you nak masa. Padahal you pun tengah study, but you fokus study, I pun fokus I punya career. Kalau ada dan ada, cakap macam tu je. Korang muda lagi lah. Ya, tu sebab I pun macam rasa pressure lah. So sekarang nak move on ke belum persoalan? Boleh call sekejap lagi? Saya tengah kerja. Sekarang saya tengah makan dengan engineer saya, Yus. Tak, saya hilang. I pun baru Ni hari tu? Ya. Sebab apa? Sebab apa? Sebab it's like I've had enough. I've had enough of the like bermuka-muka macam tu kan. So macam lagipun last time tu dia adalah something happen, but then tak gaduh. I just macam okay lah, like, I cannot continue then. Begitu. Awas. Tapi honestly kan, sebab before this I tak pernah tahu macam single yang betul-betul single tak cakap dengan siapa-siapa. Macam mesti ada kawan, mesti ada like talking stage ke, cakap lah dengan siapa. So bila I dapat macam the chance yang tak cakap dengan siapa, tak kenal orang lelaki, tak ada boyfriend, tak ada apa, macam best. Tenang lah. Ya. Saya sebab best gila. Sebab tak pernah kalau ada pun macam tak lama. Macam kantin. Cafe. Kau ingat sekolah? Kau ingat sekolah bagi kantin kafe dekat tempat kerja. Sekejap lagi nak sambung masuk on air balik. Korang dengar lah Hot FM. Malam ni sampai pukul 12 malam. Ya? Sampai pukul 12 malam. Hot FM 976. Tag saya hilang. I rasa dekat Kunti lah. Kalau hilang, I kena bagi tahu Krel lah. Supaya dia boleh buatkan terus lah before you punya next on air. Kalau tak next on air, tak ada tag, susah. Tiba-tiba nak dengar radio lah. Dengar. Jangan tiba-tiba. Sekarang juga dengar. I tak ni lagi, tak sign kontrak lagi. Kontrak baru? Ijaz Dah dapat dah? Dah dapat since 2 weeks ago dah. Oh, tapi certificate Sebab parents saya tak bagi. Parents saya bising-bising. Lepas tu semalam baru macam sit and talk macam okay, continue lah. So dah dapat final word lah. Ya. Sebab sayang lah kalau tak sama. Itulah Opportunity. tapi kau Dah letak pakai casing. kisah hilang. Okay, Yus, ada apa cerita lagi Yus? Itu Yus tadi dia cerita pasal kisah percintaan dia. Tapi macam mana lelaki boleh macam, you know what, tak nak dah lah, padahal macam sayang lagi, lepas tu dah ciao.